هرچی قاستر سا اپوزیسیون جدس حالات هدا هیا لیستر دز کاری کرنا صندوقین دنگ دانه و گهارتنا هن پیوانان دیبانگشا هل بجارتنان دا دهم برداو ددمین داویه دا دس حالاتا نهاجی ترسک لبا پیدا بویا لیستر دسته وردانن ولاتن روژ آوا و هرمی ده هل بجارتنین چاردهی گلانا دهاتی ین ترکیه لیستر وی مجاره و رولا کردان چوانیا وان کاندیدین سر کماریه دهتا نرخاندن جالی قادا گشتی بتایبتی پشتی چندین قیرانان یا ارتجی هات یسر. جه روبری نوان دالی کلینن کرد رها روحاوی اغلود پرسم جه دیار بکره. جه رها گلک بخیراتی کردستان 24. دست به که دزانن که اپوزیسیون گلک دترسه جه سخت کاریه د صندوقین دنگ دانه جبو هل بجارتنان جه هلا دست حالاته با. لی دست حالات جی بترس و خوفنینه جه دسته وردان در و دگو هرتنا پیوانین هل بجارتنان در انجامان. هون چه د نرخینن گلو؟ يعني va mesela بخونه مثلا سپوریا منه لیدیسا جی وقت دنگدر Türkiye am dibinin ku liver آیا کم سیستما Türkiye dengdayini eğer hun kanibin dengi xo sağlami bavejin sanduqi u şahide ve ambejin nunere wan lisar sanduqa hebin hun kan wan qayd bikin sistemek başa ray ve qayd wan dana be le disaji dve were zanin ku hem hakem hem jî desthilatayî raqibe ne tenê em bêjin desthilat û opozisyon li hev em bêjin bi hev re ew dikin û hekemeke ye na hekem jî aliyê desthilatdarê ji hemû miletê Tirkiye zane û opozisyon û saziyên din jî li gor vî amadeyê xwe dikin û divê li gor vî bikin. Belê baş. Dibêjin ev kandîdên henên ku diyarin di nava da kesên herî diyar Kiliçdaroglu û Tayyip Erdogan opozisyon hemû hêza xwe hewl dide ku kandîdê wan ser bikeve lê dîsa pêwîstiyan bi dengê Kurda heye. Tu weke rêveberê navenda lêkolînên Kurd çawa dibînî Kurd zêdetir beref Erdogan yan jî Kiliçdaroglu ne? Nihal Türkiye her sey Kurdan du parewan piştkiriye û raya xwe didin HDP. Ji ber vê yekê dema ku em qala rola Kurdan dikin zêdetir em dema dengderên HDP dikin. Ji ber ku ê ku raya xwe didin AK Partiye an jî CHP ji xwe eşkereye ku ew ê pişt bidin kîjan namzedî. Lê dîsa jî rola Kurdan di rolek muhîm e ku dema ku Kurd ew nekin pişkiriye nedin kendide muhalefeti ev nikap serkeve. Yani jiber ku namzede opozisyonu kazançke bir serkeve u de embejin eva tura yekemin de kazançke sedi set mecbure ku dengderin HDP jî piş bidinwi eğer ne usabe ihtimalek mezine ku em cara yani tura duyem ve çebibe u de tura duyem de Erdoğan zêdetir em bêjin avantajê wî zêdetir hene. Ji ber vê yekê CHP û opozisyon dixwaze ku dengderên HDP jî bistîne û HDP jî dixwaze ku were bi wan re müzakereyan bike û ji hev niqaşan bikin. Mesela bi hev re biaxivin. Bi reya te de CHP bikare divê plana xwe de serkeftî be ji bo wergirtina dengên Kurdan sedemên ku Kurd di nava wan da dengderên HDP dengê xwe bidin Kiliçdaroglu çi ne gelo? Niha HDP peymanek belav kirbû yanzde şertê HDP hebû dûr de wan dixwest ku namzedekî çawa bibe ew yanzde xal ne xalên ku em bêjin zor û zextin li gor Kiliçdaroglu yani insanekî meriv ka nebêje insanekî mîna Kiliçdaroglu tarîf dikirin namzetên nijadperest ve mîna Yawaş mîna Akşener ne dixwestin lê yekî mîna Kiliçdaroglu an jî yekî mîna Ekrem İmamoğlu bi dilê wan bû. İja niha ê ku namzedê hevpar bi dilê HDP ye ihtimalek mezine ku HDP namzedekî dernexe û piştgiriye bide Kiliçdaroglu û dengderê HDP jî piştgiriye bidin kendide opozisyona yani Kılıçdaroğlu ev ihtimalek mezine irol bermez sibe
سبه دو سبه احتمال HDP نقاشی مخابم که قرار خو بده و قرار خو دیار بکه لی جیرو شون و اگر HDP نامزده کی سربخوا نامزده خود درخه جبو گلی ترکیه و جبو ما سürpriz اوه yani pişkiri dayına Kılıçdaroğlu ne sürprize. باشە بڕائەتە ئەگەر هات و دەسەڵاتانها هاتە گوهارتن و لە جهێوێ ئۆپۆزیسیۆنانها جێگرت دەرهەقێ مافێن کوردان و پرسێن سەرەکە تشتێک دێگوهارتن چێ ببە تشتێک دەبێ گوهارتن یانژی ئەوان هاتێ گوتن هەموو پرۆپاکندەیە و ئەف بێ و یێدن بوو دیساوەک هەڤە Neha meriv nikare bêje tu tiştek nayê guhertin ji ber ku muxalefet dibêje em bi ser kevin Demirtaş neheqî di hefsê de em ê Demirtaş derxin Qeyyûmê ku avêtine ser şaredariya neheqiye em ê wan ji dest ji kar berdin em ê şaredariya dîsa bînin ser wezîfeya xwan yani Kurd wê di sîstema siyasetê de em bêjin vîn û îradeya wan wê dîsa di sîstemê de cî bigire lê nayê vê manayê ku meriv bêje eğer muhalefet yani opozisyon bir serkeve ve jibo Kurdan her tişt cudatır bibe ve her tişt baştır bibe. Vek em bejin statüya Kurdan, vek statüya Zmen, vek mesela Rojava, vek em bejin PKK anji çek ve çi bibin. Ev tiştên grink îro kes nikare li servan mesela nikaş bike li Türkiye şertu mecne müsaitin. Lê HDP û em bejin dengderên HDP ji ber ku zêde zorî û zext ji AK Partiyê dîtine û ji ber ku CHP em bêjin ji îro çêtir yani xalek be jî îro çêtir weadekê dide lê hêjaya reha Kurd hemû ne HDP'yîne ku eger opozisyon bi ser keve Kurd hemû ne HDP'yîne ew Kurdên serbixû ew Kurdên diyên ku bêbiryar in nifşênû دنگدرین HDP ها هات نهات 6 میلیون انسان درباس ناکن اگر همو جی کرد بن ام بیجن لیل ترکیه زیادتر جه 30 میلیون کردان هنه اری لی ایکو سر مثلا پسکره که کرد خواسته که وان هنه زیادترین نکو هنه زیادتر دنگدرین HDP نه جبر کو لی ترکیه اگر 100 کرد دچه صندوق رای خود ده جوان 6 وان HDP'yi ne 20 وان حجده ام بجن حجده وان AKP'yi ne 17 حجده وان CHP'yi ne dici dedim partiye piçuk ku pişkiriye dedin AK Partiye disa pişkiriye ve bedin AK Partiye le ne razine jive rewşe yani evji dixwazin ku zaman fermi bibe evji dixwazin mesela Kurd çareser bibe pişkiriye dedin CHP ji evji xwasteki wan hene le disa jî kanun bi sistemê re vê rêyê bimeşin ku bi em bêjin desthilatê re an jî bi sistema dewletê re problemê wan hene zêdetir ji wan sedan 65 in ew jî zêdetir pişkiriyê didin yani raya xwe didin HDP û zêdetir zor û zextê ew dibînin ji em bêjin desthilatdariyê ji ber vê yekê Kurd çi dixwazin wexta ku em dibêjin Kurd çi dixwazin zêdetir pirsên ku dengderên HDP çi dixwazin tê holê êdin ew jî dixwazin lê xwestekê wan ne quwe ne hêztir e wek ne mînayê dengderên HDP bihêz e lê ji ber vê yekê divê wexta em qala xwestekan dikin mecburî em ê çav bidin dengderên HDP û HDP dibêje çi Kurdên serbixwe jî hene muheqeq hinek ji wan dibêjin em boykot bikin hinek dibêjin em pişkiriye bidin Erdogan hinek jî dibêjin em lê xala van ne zêde yani ji sed Kurdî ne pênc e kêmtir e baş Rêveberê navenda Lêkolînên Kurd hêjaya reha Rohavîoğlu ji Diyarbekirê gelek spas